oi hi rooftop helai battery hi lithium battery nia hei hi battery connection plus le mai na sania chun hei MCB chuan hei hi a sensor battery full en na hei chu chuan helai hi a inverter a controller board ti mai ang computerized khopa chuan helai hi expectation battery mang mi alawin solar atanga ni zung current rong kal kha a pe chhuak mal thei ni chu ei hi output tuna hian current in kan charge china a tha khop mai ei hi solar velu na tu ta chuan ei hi battery type chuan ki khi wifi sensor chuan ki khi a battery full lo en na chuan hei hi output le input chuan helai mi hi on off tha khop mai hei hi current po pe solar atanga current rong kal po pe chhuak theia solar atanga rong kal khan ka ha block thei tho ani a pe chhuak loin a hmang theia output kha a hran pai ni na kan hmang thei tina ni chu tha khop mai material chu tlom don lo thi hriat ma se a tha rooftop ti tan tu chuan ti chu chur chi en kol vak ngai lo chi ni a hi da top thei tiang a tha lu tu ringot thei hi battery hi tu bular pali ni nei hiana hei hi 48 volt ni 100 ah ania ti top hian hei hi 4 kVA 4.8 kVA 5 kVA angani chu ani ngai tha khop mai hei chu tu na hian hei lai zong zong an ti eng veka a zo veka ni hei thingpui na pok hi a tel bok khol pok hi nung theiang kina an nom lo na thiang taka chuan he lai solar ron lu ta hi he solar ron lu ta hi heta hian AC a hina pe chhuak thei thawa chu AC a pe chhuak lo hian a block na oma chu output a chia pe chhuakin a man thei ani battery mang mi lo rin solar atanga rong kal khan convert AC and convert ngal tin na ni chu tha ke chang ani